Nije su bilo šuta za 3, Draper za 2, međutim Zorić izgubio loptu. Draper je mogao šutirati, dao Žoriću koji, evo pogledajte, dobra lopta, ali Žorić tvrdi da je od Savanovića, međutim suci su odredili drugačije. Trebali smo ovo zabiti. +3 Srbija i napad Savanović za odluku, da Savanović zabija i to je njegov 15. pogodak, prva je 30. Pobjegao Teodosić, Savanović, Srbi igraju dugi napad, mi im to dopuštamo i Teodosić postiže iz 9. pokušaja svoj prvi koš, povećao na 5, odnosno 7 razlike, 40 sekundi, Barać, napad Bogdanović, Draper, 10 sekundi prije kraja, Draper sada promašuje i Srbima se sada neće žuriti, ovih 6 sekundi do kraja, dakle 71 prema 89, Hrvatska vodila 10 razlike, a Srbija dobila 9 razlike. (23 prema 4). Završnih 7 minuta za Srbiju. Istina, pripremni je turnir, ali kako prokockati 10 razlike u 7 minuta, jednom sterilošću, jednim vjerojatno i respektom prema srpskoj reprezentaciji smo propustili, prokockali ono što smo izuzetno dobro gradili. Evo Pehara za naše kapitena, Pehar za Srbiju, osvojen je Deko Pokal 2011. Srbija u finalu pobjedila Hrvatsku 80-71. Naši idu u London na turnir koji će im donijeti nova iskušenja u oči evropskih potreba. Doviđenja iz Ljubljane.